Mayam Kurmzari dom neng biri basi Impact News ni ay Joyce Rusham na Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari. Ngasi ako ki discussion asi maruina Manipur da latest development hai batare Manipur gi political scenario amid the ongoing crisis. Aduna ako na Chief Minister N Biren gi magi viral video ma leak tawkre aduga masigi leaked audio tape asida Supreme Court na masigi authenticity magi report si report ni bagi ngarang aduma direction pikre Central Forensic Science Laboratory dagi report si chayol ahum gi manung da pirakadabni habagi adumba yathang takhiba asida based tawjage aduga Manipur da hoji akoi irang marakta akoi assembly session phamgiba targa su handaki upcoming assembly session se yamna important oiba top makhalgi adugumba session oigani haina miyamna panariba February gi tang kun gamari dagi hawgadori assembly session asi the 7th session of the 12th Manipur Legislative Assembly masi 11 sittings legini hari kari damakta masi hanaga manadabano haibada mamangi assembly session mamangda Manipur gi ruling ministers or MLAs moizi center na kaushalaga wari sanaba adugumagi incident lekidi adubu hanaki assembly session sigi mamangda di Union Home Minister Amit Shah na koi Manipur gi speaker Thokchom Satyabrata ga unakre amukasu hana unakigani hari aduga ngarang mag Minister Yumnam Khemchan su center da man kaushalaga wari sanabagi adugumagi pausulai adagi atopa BJP MLA kharaga su wari sanaki bagi paulai adigi mathakta speaker na mamangda thauram amada hint tawgibazi Manipur gi cabinet se reshuffle tawrabaya habagi hint tawgibusle masigi cabinet reshuffle gi hint pibazi speaker na pibam thokpra or chief minister masana pibam thokpra habagi question ju yam chaung lairi ado khoina ngasi pujaragli ba topic asi SC on leaked audio clips Hiramasida Manung Hutna khana binaba election biriba khoigi panelist na ahan bada haki right makta election biri oza Dr. Yumnam Pramanda Associate and Head Law Department Manipur University oza batara nokchari mayai thangmud election biri oza Professor MC Arun Department of Anthropology Manipur University oza bustara nokchari and on my extreme right election biri oza Pradeep Fanjaubam Editor Imphal Review of Art and Politics oza bustara nokchari Nasigi akoi discussion hok dokcha bazi ha oza Pramanda lakchage oza hojiki Supreme Court tagi sumaina directive lak baze for CFSL gi report ama thagla o habigi sumaina Chief Minister N Biren gi magi audio mamang chahida viral chalakpadagi October tha dagi magi issues raise tawrakibani aduga masigi audio clip sina CM N Biren na Manipur gi violence raise magi khudya we habigi dukum changdam ni haina hojiki cookie gi organization amna petition tharaga maina lakhibani aduna Supreme Court na hojik Manipur gi irangi matangda investigate toriba SIT gi mogi investigation adagi hojiki CFSL gi report dirakba masi mayam je Supreme Court yausalak paje how significant masi ki amuk yamna importance piri bage khogi situations da ozagi mot ka thambiya si budi budi kano le ko khoi gi court le report na khoi ne yam kan sida ngang budi yadri sidi kano ne ko adu bu ngang ba ya area khati dum le adu ai ne khoi ne thamja do sina hoji high si chief minister ge khoi gi leak ngasai gi tape to adu matang se puthok tana moi okin si prasan bhusan na tawi na ko yes sam bhusan ja fawa okin ni ana my urgent hearing to view gan to ro ne da Saidi potu piro kolu sil cover to piro in tauraga moina akoi private ni akoi truth lab ka toise si 2007 na kaida lekhat pali mi si reliable oi bani to pachu yam refer to bagi pochu le na sim leiba ado Supreme Court haisina akoi gi Central Forensic Science Laboratory ngasai bi hibido CFSL na report si piro hai bani bako ngasai gi kano duna di truth lab sina di 93% di audio tape si match tawrega hai ko biren gi akoi gi honorable Chief Minister ki voice ga ko adu gi port ni ana adu bu ko na de du rely taw de du da ngasai gi CFSL sin pira kan da taw ko do ne ko ada hide da luri se hide da Supreme Court si adum pai ya khoi case bung ta ba ko pa mayam ma khoi su angang sin ta pi ada simba sidi asim trial court ga taw du thabo ne ba sidi trial court ga taw do ne ko video tape si kayam na chumi sum de se do Supreme Court ki power le high court ki su moi loi tawbungami ada khoi gi Tushar Mehta na high se khoi Solicitor General of India na tham por ma thamme ba ko Manipur si khoi santi si lakna bagi kanon lambi rom da sum changjale masi si da sumba por si puthok na khana ne na si tawbu si santi du kai rakani hai por ma chaung thame an si ma dum phajaba poi ni chum da different thing ni pambi di santi ni na ko an adu gi potu ma leiba adagi ama
फजब चीफ जस्टिस अखोगी कनो संजीव खन्ना सिना मग हाय संजीव खन्ना यावरी बने हुजी अखोगी चीफ जस्टिस इंडिया से यावरी बेंच सिदा अदा माना हायबदा अखोइना कोट तोबदा state is limping back now and sim haire ko aduga we have to also see if this court Supreme Court should hear this matter or the high court should na masumana chief justice na written nate oral kano da yaw body observation da and aduna high sin di kano kanda sigi post high court da thadra pu su yai ba ko mamang da su dum ko tu sameta na thambane mas high court da tawna hen appropriate oini na ko Supreme Court the dinum yaw khre Supreme Court as direction pira bani na hojikti direction on the p3 I mean for the report ngasai report tu ngasai gi mana mars ki date am lepidna ko adu gi tu da submit taw haibani adu Supreme Court gi oina chief minister involved tawi tawde mana crimes instigate tawi kholi haibagi pot ma kaimti yawde kaimti laktri badu di just akoi tape tu sengbra sengdabra yengba ki wane adu ren khamba matam khara dum changani adu ga hujiki to sumba tape ko masidi yam lu bhai tar hori expert ka du kawraga tawragine ba ko adu cross examine tawragini adu Indian evidence e ko si la evidence ki kai electronic kanu sing si yenga khini adu ga lu bomna khoi sumba criminal gi pot se lakpa da de khoi gi kanu se beyond reasonable doubt haiba criteria am lai ne ba ko beyond reasonable doubt re di 100% sure bam changi civil matter re di preponderance of balance hai na 50-50 amadu hena evidence pe amadu sat khine ba ko ana sigi hayeng yam kum yinga khini Supreme Court na ana ne kham ma se khoina premature oi khoina si ga sai gi ka sai truth lab ka laboratory sina pira ko 90% je chumani ka na khona hayu ya gi ro ba ko matang ko changani yeng tam ne khoina tra ko ado oza hojiki akhoi Manipur gi rang zi da makta investigation yam chathari ba dagi judiciary hadi independent body of the Supreme Court maina being sanjalak ba masina akhoi gi crisis se resolve tawba or variation prokpa or masigi justification or justice prokpa da chauna dugumba ahong wadi lakani habagi thazabadi leibira akhoi India gi di akhoi sum yeng ba da Supreme Court gi gravel di akhoi court order thom do nungdang hai tare nungdang jina thom de bokti India si executive su legislature su muk taw da India de na court ki role si de khoina undermine taw ya roi India da court sina taw da gi loi tholei si ana ina khamba da A to Z court si important lai adu Supreme Court na piba direction Supreme Court no piba orders si law lane by virtue of Article 141 of Indian Constitution the law declares Supreme Court said binding all court within its jurisdiction guys ana Supreme Court piba direction si Parliament semba law chap mana ka doi ne ba ko Parliament semba budi mana sema kani ata chap mana ba binding effect lai doi ne ba ani khamba da siru phai Supreme Court se khoina khamba yam activist oi ba court ni India ki Supreme Court si prithvi da khwai da gi mapang kan ba court se India Supreme Court si ne America ki constitution pau thodo thodo yaw roi Canada ki pau Japan ki pau India ki di Article 142 nim yaw ri ba ko 142 se kai hai kan da Supreme Court can pass any order Haibam Yauri ni Sinibirali and all the authority of the government India government state should akoi Supreme Court piba masai mana hairak padu in gadabari na article am yauri and masi atoba constitution da am the yauda only in the Indian constitution article 142 Supreme Court can pass any order as adu de phak ta reji on Supreme Court sina pass to bungam the order leite na ma budi pass to bungam de ha ka su constitution makha ta godoi ni every institution of the koigi government state si constitution ki four corner ki mon lei doi ni what is different thing to Supreme Court si ya powerful bani aina kham Supreme Court justice hoi to goni khali akoina tawda bu akoi da thoi ba lan haibe ai aggression haibe ai terrorist attack si da tawri si lan si nongoi kapna ba gi lan ama ko adu ngak thok pagi mi are ba kuju khulai khoi thang gumba kai gumba yopak thang du pa ngak thok so ba village volunteer sina aduma adi nakal amada mu legal battle si Supreme Court da phasna taw ba hai tare legal battle si akoi sole hai banate legal law si di law budi chap mana ba manara ka su adu gi arthra halaka doi du di mari yel ka doi thamaka doi di okin du na thamaka doi ni na ko adu masi da khoi gi okin sing si khara heavy weight okin sing si morom da khara kapsalak pai di moi yauksan bai tare couple civil hai gumba adagi di person busal ga hai smai taw na adagi kari amasu du pi amasu aina thengnei adu mai taw moi da okin mari manga kan ba akoi gi Supreme Court advocate record yaw ba senior advocate ari masi ozagi mota akan ba ahaiba ukil singdo amma rongi side ta hena yausale haise masigi reason di kai moi ni ukil namne couple civil si akoina tabada lak drama thoiba trying to have lowi hai han bada aduga kharlega dum amak helor khini amai tawdana adagi di colin su yawri moida ko aduna paisa si
achou okin judiciary da su adum corruption se adum lai corruption ati sidi corruption te fee pi doini Fee do, appearance fee pi doini ba ko aduna pi basi icham chambo akoi ki lak lo ka doini ba ko aduna hayeng case ma fight tong matam da adum case tu sang salaga di dum karor ma ka ani ga chang ka doini case ma da adu sung di effort to do akoi songi di tau de akoi di ngai solicitor general of India na tu sam heta na ngai ngak po di ngak ta ba nati masu yam na ken oi ba po ni India advocate number 1 ni ma phajana tawri tawro ga so aina hajei se akoi su akoi gi post injan mu change ba ko intervener nga sang ba yani ko akoi sang da mali intervener di party ni tawro ga su akoi na intervener na sang laga akoi da akoi gi right to be heard pi draga di masi ki si kind order ta ba yaro kan intervener na sang ba yani ko sang laga akoi na akoi gi hojik si yar ga di NRC ga injan ba yaro ni NRC ga injan ba NRC haraga akoi gi 2003 rule am lere akoi gi citizenship act 1955 makha da ko adu makha da ni akoi gi identity national identity card voter id national citizenship identity card pi NRC se adu makha da la ka do ne ba ko la ga su madu tumin lere India da NRC tawisi 1951 da gi tawini adu update taw taka le ko Manipur da si taw bo se akoi ya injan lo yang sa intervener sang NRC ga kapsen ya ba di kaino kanda Assam da NRC tawisi ngasai magi Assam Eco nung court si sangak tram ni kente last sarban da sono wan haidana si mis ubiram ba hujing da kai jahaz ki shipping ki kai minister we have union minister mana sarban da sono was 2005 da 2005 da ti mamang da ni 2005 da supreme court ruling piri ne ba ko NRC si tawdar ga di Assam ki demography si bukchai sai re an demography si later people sing minority oi khale ka haira supreme court NRC tawda bani hana rise sarban da sono wal da mitopsi illegal immigrants masi last number influx to tauraga mafam dugi demography da change laga this is kind of aggression in highly supreme court si amta han this mine art se aggression ga khon kharina landa salak panu mai kapsalak pa bob teng bong ma to kapsalak pa rocket launcher kapsalak adun lowe aduna to supreme court na population sanction laga immigration sanction laga mafam dugi minority oi targa that is also demography the change to targa that also aggression and the article 1 akoin hek leile te khana ba 355 to 355 the aggression and the external aggression and the asai internal disturbance 355 ki problem leidna ko adugi aggression do aduni na hoji union government kai tawri en instruction period adagini Assam the NRC tawri hoji te mu aina ma haini si Assam si 1971 NRC tawbusi si pamak trene sigi sina ko base 1971 Assam ko kise 24 March 1971 adu mangsang ma kai NRC tawduni du deport tawduni khandoga adu masi pelak da na hoji ti kai supreme court ano case ma kaila amadi tawre akhoi re section 6A of akhoi citizenship act 1955 tawre ko supreme court adu ya valid oi lak thokre adu matung da hoji case no umlai su Assam je pelak tre 1971 tawbusi da Assam se kan nga moidore ko anu akhoi 1951 si base year oi ga da bani 1971 se soi ore da ni supreme court case pending le adu na ngarang ikui da bida akhoi group amana group toi kawre em na hobani Assam gi moi kanghu du na president memorandum pi kharbani 1951 on thok pi kai no 1951 se akhoi gi India ge 1951 leje ba past NRC India NRC ne aduna why not 1951 ta khol ai nai di adu akhoi na hairaga di battles in no mai atuna taba lan mina kapa podu lummaga akhoi chen bana taba court ta su si a kind of battle ne ba ko adom da su more important people to bring thank you oza matang da mulak chage aduna ozana supreme court ki mai significance mai powers ing matang da ju panbire aduga right from NRC implementation dagi ju adagi handa ki ahoi Manipur irang sigi da smaina direction lakpa mai gi importance se phazna highlight to bire matang ki wahanga se ha oza Pradeep talak chage oza hojiki private lab private forensic firm haita true labs mana hojiki viral audio je masi examine to matam da more than 93% matched with Chief Minister in Biren Singh's voice. Hena the minor lady. Adubu hojiki lengaki kano gi general Tushar Mehta gi site ge habazi masidi private city kano taude government gi oiba agency do in hena emphasis pinning bagi minor kano tawbani na Supreme Court na zu minor Central Science Forensic Science Laboratory dagi my report pibiro hare adu ozadi khangjaning basi hariba private firm oitaraga zu true lab se my credibility se kamain lebagi swai se khangjai I see my highlights credibility heavy put high. Moise, regulator so credibility tragedy, my consider my clientele layer, Moise, private key on a bico. My Matan customer Panabi credibility of the array. Later, I said, when I had Jennings, I case holder, when a case holder when Kalin, case holder is
tape to puthoro hana thamjin ni have ke to gi ruling judgment argument am ta hodri usra puthoro asumri yemo have dani oira me herone oira mo ke se hodri loidri hodu ngai re sum authentic oira ha kan sida incriminating oira ma ngangi me ando tape yor me ando the context ngam ra kai no ina sim ta se sum karam tha pon ham so ha ai hai chom hair ke so hoi context khondri gyaro sam hai kan se ina ai di angang phu pam ji phagi ni da hai phagi ni ka thalaga ha pa ka sa angang phu ta handoi ne sa ko haji audio ru su machit ne lik to re da full tape ta ga do ne bodo machit lik or bidra si asim ka no dra hi machit tu ru budi implementing oi po yaw re adu su context la ka se oram do se si possible na mo tar ka ta do ni na si argument adu si gi case hobdi hodri haji ki posi sum namsan gidra hedra mo som de party mana case ro putigi lamjang kan supreme court gi puthoro otheng do oiro oida ba hi yengbi wa supreme court su authentic oiro mo ju khangoi ke su sigi sida mo sa expert ya pode mo chum gi hajiki case su lamjan thamgi no hoi sida to gi thaina hoi irang horm dai da mati sti to wido makha tho hai do oini oiro court ki mathona tena sti oiro mai zum mi petition do makha tho ta bio hai pot amai to hajiki to si cham ani ta sin case mo ho na tri case ho do si da ho na to khidra na supreme court na hajiki kana si authentic every year lo putholo hai bne putho kan sir di expert me na ta na raga hai de ne forensic lab da salaga hai kan sida aduna fire no lo so kan da adu ke so agi to kan sida chumme hai du proof to kan da di get na dragan la le have proof to kan da di guilty na dragan innocent do hai do na hajiki case hodri ada hoina some to the case hore aduga asina verdict oi doini kai khalli da asi authentic oi me hasu verdict na tri authentic oi me hui siem gi makhon magni her ga su incrementing oi bra context kari hai no the wari am ni kan sa khoi pivot ka ori li kan sa machi ma phagi oi machi samboi ra magam do ba kai do ad loin tara kan ri chapna thola ni case ka ro bi jamta hajiki lictory campus na su machi lictory no hai su khoi adu gi motive am yaw bra si mun the ba kai no da lik to gi hari tip to plot to pe adrane pro to go phagi to ya no min to bi o de magadi o de phagi wen ma chel na po magadi ke ke ko yaw de na mela fai yaw de na yaw de mela fai yaw to ai to ni khopni ha mu to ka si yen ka to ni ale da hajta di sai gi gara si authentic wer me har ga di sources ti do the source do nyam loi puthoro hai bi har ka to male ai khan da hadi tip to han ba pithorak pa mi du gi chu ha mi pithoro da lik to bu su khudang hom ri be sam na kan sa recording lo rin pa dana nadar nu bi dana kan sa intelligence da pisal le hero ne ib da pisal le hero ne dik mai le na ib na mo machi ka bi ko be nadar lik to rin pa dana nadar nu bi dana machi ka bi bo be adu de khoi ko na case hor kan khang ne ba case hor kha kan ka lo evidence lo ga su ma su ma gi su vested interest mi yaw ha ga case ma gi belu 120 ne ba another ka bi da lik to da mana space rate na kon pu thor ke to ni ka hajar ga hore hai kan sa full tape to thola kan sa ka ri hai gi adu hai ri ta se na mela fight yaw na ngang bra na tra sum phagi wa ngang ki bra phagi wa su akhoi gi to hoi da ba akhoi dignity sok ba hai mi cm mi position da another governor official position da phagi bau to do pole na phagi oris phagi bau to do pole adu mai budi leader of the state as a leader of the state behar kai da that'll be another issue almana ta shen mela fight mi halu mi to ma ka thlu ka hai pot le ram ga di adri mela fight intent to criminal kan sia content sia orina na ta visum phagi da behar yaw di behar yaw bisu mai chiwam di oi ade behar yaw ma ta ra na mela fight mi yaw ba kai si hai case tor kan thol ko do ne ada ain haijaison ga da bi jam ta lik to ri kambu no su full tape ga lik to no machi lik to si da manung da moina hiding it with taro pot khai yaw jala adar machi lik to no kai si loi khang rom change ba lik to ri kambu de so moi motive yaw ga haji aram to me na aram thon ngum ri ka de ko aram to bu aram ri yam lanu manaba machi ka thalo ko mo di moi su maran yaw na si ka si heng court pu thona ka da lawyer machine argue to na ka si da my guilt established to ne ba
tàu can sẽ được cột là ruling tàu can sẽ thấy tiếp tục authentic thì cột cái không phải mỗi số mà số lab expert nó thế mà nó hay rồi mỗi số line nó thế mỗi này nó lấy oyap vấn đề mỗi số mà sang kháng nhưng mà cái tàu đi constitution yari posting si interpret tàu đấy mà mong peer authorities vào na tana adu chumi adu di authentic ni adu authentic way de kai de moi adu noi maruni noi mai henai ne ni adu moi man hai ngai sung le de basum adu na hazik lai si kesi horokan sida haziki evidence puthok pagi aya haina evidence na ha bagi preliminary evidence lai re si putholo authentic way bring authentic way ha ga makhat aro yang wale what consider ilaina sung jai whole te puthokan da chumi hai jai na the whole te tu potho phagi ni si phagi to na the no pona khang ha na ni hai khip se full te tu ura kan khang ni ma mai khan tham jage the private labs na mana around 93% match to we have tar go central gi oiba labs na am ka test or kan da oiram basu yai oiram da basu yai oiram ba tar ga su kari context gi ngang gi no ha ba gi makha ta ba investigation mayam adu da ka le sum aham da authentic oiba si bi puthona ni ko authentic oiba du chiem si aro ge no man sister lab on hire lab on hire aduga magi parameter man kai chu yene kan chen kan aina kamai to hire no hai kan explain to yar na hai kan san load pe yar mo science ki pon chap cha 2 + 2 = 4 jo yar ta de pon badana aina authentic oi na oi de hire kamai hire no hai explain to kan sa chen me yar jo pon na achumode thola ka rank la si ka haziki tfc achumani chum do me head body ado tfc na marano erba oi de hai gi di argument de am wale ba sum sai pu se authentic wer me ado di whole de to puthoro yeng si ke hai ki ado ke no do se mela fight obra na do phagi wen hai ki bra ka do rin khang tep to context khang kan na context po de am wale hai jabne just because my matching oi habaduna cmz direct involved oi habi yadri sina preliminary kan bi nil suspicion hai dare ko moi hai ka nil na video som da SSC or so mo kudo mutin behor pa chap chana sine pinpoint to di whole tape tar kan khang ne okay thank you oza mathang ki wahang se oza mc arun lak chege oza hozik upcoming assembly sessions gi mamang da ngarang ju hoi opposition party congress ki side gi governor unaraga members gi privilege masi violate tawhandana ba adagi assembly gi magi procedure code of conduct mayam je phajana ngak na charhan ba members in the threat pi dana ba admaina urge to gi ba du memorandum pisan be gi paus lai gre duga opposition clp okrami bobi gi site gi man alleged to wasi thamban sanglenda january gi tang tara mari da constitution day gi thoram da chief minister na hai gi ba wahis raise the lenga ki mayokta no confidence motion raised over MLA sing moi the threaten the wigi mong the wangang ki moi gi mayum da mi me mop na changaga moi yum da bo leifam leibanga moi the rehab gi adukum bagi har pa zaija mine members sing da mine threat pira paji nuaite habagi wafum zu leiri aduga sigi mathakta handaki assembly session sigi mamang da khogi minister kaya dagi speaker forward mine kokslaga wari sana bagi adugum pau zu leiba dagi speaker gi site gi manipur gi cabinet se reshuffle torobe habagi adugum zu leiba aduna swai zo zai mot khatham manipur gi rajniti gi hojik leiri ba tangkak si yamna confusing oiba aduga samam naba pohan ba adugumba kaino amani ekona sinda rhetoric oina koi gi transparency legadabani adu tobadabani democracy gi ideal nga kadabani khotkadabani ga habasidi pangang angna bagi pochima ekoi wi aduna sometimes makoi gi political party gi marakta magi party gi workers in the address to wo oiraga su maduna madugi mafam duda leitaba MLA sing kari singda pure psychosis pohanba natragana khajiktang ninganaba pohanba wahi sing asidi kaino da true democratic discourse tadi kaya tongadaba poni aduna kari kari gumba matam dadi ekoina opposition da opposition hairaga opposition party gi wana taba aina particular kaino se leader amagi against the labor matamda maduda aingonda leader duna ibu physically or mentally financially aingonda kaino namthavira kani akai atoi pohangani haibagi akiba ma pohanba haibasa masimakti tohidabani madugi potto adu kihanbadu na maram oiraga hayeng phamgadoriba hangsit phamgadoriba masigi assembly sida opposition marueno opposition party gi meeting asina kaino se makhoi gi aningba apamba sa
assembly ki floor da teng dana ngang bagi maduda makhoi gi opinion pi bagi pot sida aikoi da aki tu jingba pohle aduna democracy se kanche harabadi head of the state we riba governor na masa kaino da chief minister da natraga cabinet minister sing adu da advice to biu natre haraga na lokhat pam topa constitutional measure lokhat biu haibagi pot ni sidi irai laiba pot amani aingonda yamna ngaiba pot amati karino haibu matamda ngarang nahan sida manipur ge speakers sina haiba press na hangba matamda delhi da ma se satlure kana unaba kana na kauba amit chana home ministry na kauraga satlure maduda haireiba pot adudi aikoi gi hojik leiriba assembly gi lakaduri assembly sa smoothly sathanaba madugi tanarubani kedorubani na haiba sa masida kaino de constitutionally waja kaino so pemanta su lebiri speaker na state amagi speaker haibasidi kaino de ma party da belong tawdrabani mahaksa mahaki mathau tawgadaba aduga parliament kaino de assembly manung da leiriba mla kuding asa sak manana mana uradabane abo aduga madugi assembly ge budget tu smoothly kamaina pangthokadage haibadu leiriba rules mayam dugi matungina tawgadabane abo mahaksa supreme ne abo in one way aduna union minister amaga union cabinet ki home minister ga manipur ge assembly phambagi pochiga wa tanaba haibasa kanana bu kaurabano kanana salubano haibadu bhau yeng dabida mabani kari wa tananingai leibege haibagi pot amal leiyabo speaker si party amadagi karak bani makse political party amadagi karak aduga mayam sangdana bot hadanaraga ma se speaker oire but mahakti mangai speaker hek oiba mikup tu dagi mahakti kaino de magi political party tu dagi affiliation loikre aduna mahangna central kaino da mohogi national level ge high command chibawa unaba yadraba pot ne mana manipur ge assembly na tawgodori ba pot asidi manipur apun bagi interest ta manipur miam gi interest ta amadi manipur gi tungdala kadorba kaino sa matam singda arangba manipur ama afaba manipur ama justice leiba manipur ama punabagi damata madugi discussion tu mamai chumbagi wadane aduna andaki ai ngonda sumain chatle man sumaina adugi thaipet tanarambani aduni adana media gi mamangda ngarang nahan phongdokki basida ai ngonda shock kadi satpanati adu quite surprise dagi mana haibase khara haibe inba or discipline or ngakpa khara dadi minister gi from hawa pigani haibu adu chu ma kaino sa prime kaino na speaker amana madudi haibam thokti na khalli madudi amuk party na tawjaki ga daba pot ni party na pendre natraga na chief minister ju na pendre natraga pele chief minister ju moi myam na pende haradi chief minister to lok pa yai that is another thing but madu speaker office ki kaino business ta madugi speaker office ki manung da magi jurisdiction da leitaba magi jagor da leitaba pot amane aduna aphava kaino sa cabinet na kanano phataba cabinet na kanano aphava chief minister kanano dagi opposition gi MLA singchi da kayam phaba yauri haibegi apha phata chum da taunanabagi mangon da kaino leitiaba maduda mangon da power pitiaba constitution na hairi di assembly to the natraga parliament to the natraga kaino da any kaino si da representative kaino si da body amada speaker du na mana togoda thabak sing ado yatana leijabani aduna choi sang jengaga masigi chimini kaino si di wahi yam phajai aduna ranjit chidi a pirage wahi thi aduna ibobi di b pirage aidana madugi choi sang tongnana bagi mangon da karimta leite aduna mangon da adul manipur gi rajniti gi pochidadi maksu mini maksu MLA ni maksu party amade gi karakpani aduna masu yawningba natraga yawrakpa yabagi possibility du di leiti haijabati nati adu tauge hairagadi tasengna power game sida yawge hairaba chief minister chingthuge natraga kano atopa minister ama chingthuge haibagi lila si tauge hairadi ma yamdrabada speaker from dagi resign tawraba matungda mangna madugi play tu di sanabaduna amani but
ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯆꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯝꯕꯗꯤ ꯑꯦꯜꯁ ꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 24ꯗ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯃꯥꯛꯁꯦ 100% ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯎꯁꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯝꯅꯥꯊ ꯆꯦꯇꯔꯖꯤꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯏꯟ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯐꯣꯡꯅ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯣ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤꯕꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯣ ꯊꯝꯍꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯟꯊꯨꯈꯤꯕ ꯁꯨꯡ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯟ ꯅꯣ ꯗꯤꯁ ꯇꯥꯏꯝ MPPꯁꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ BJPꯒꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯐꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NPPꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯗꯈꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯝꯗꯅ ꯉꯥꯡꯍꯧꯔꯅꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯌꯦꯕ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯟꯊꯨꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯗꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ for no reason ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ for no reason ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ no confidence motion puthoktoino political goal ama political kaino ama target ama madu set tawraba matungda puthorakpa oiramgani na khalli aduga biren nungsidare adune heta thangatana sanarase haiba oiragadi madu su very unfortunate aduna beyond biren sometimes beyond biren akoina yengadaba pot karasu le हाइबती बिरेन की वांग मद लांथोकना बिरेन लांथोकना येंगरगा मणिपुर की इंटरेस्ट कइनो अपुनब मणिपुर की पोचे करिनो हाइबदु सेट तौरगा मदुददी बिरेन लेहनबना फबरा लौथोकपना फबरा कइदोबरा हाइबदुदी पोना लाकदब पोने अखोइना थम्मिंगिबा मियेंदुगी मखा पोले नै थमसगे